Dobar dan, srpski domaćini. Dobar dan. Odazvao sam se molbi da danas govorim na vašem skupu, iako vas ima otprilike toliko koliko je jedna grupa za vežbanje na fakultetu. Ali na početku želim da vam pročitam jedan citat sa prvog zasedanja AVNOJ-a u Bihaću 1942. godine. Kaže naš dobro znani Moša Pijade na prvom zasedanju AVNOJ-a: potrebno je zato stvoriti toliko mnogo beskućnika da ovi beskućnici budu većina u državi. Stoga mi moramo da palimo iz sela. Pripucat ćemo pa ćemo se povući. Nemci nas neće naći, ali će iz osvete da pale sela. Onda će nam seljaci koji tamo ostanu bez krova sami doći i mi ćemo imati narod uza se, pa ćemo na taj način postati gospodari situacije. Oni koji nemaju ni kuće, ni zemlje, ni stoke, brzo će se i sami priključiti nama, jer ćemo im obećati veliku pljačku. Teže će biti sa onima koji imaju neki posjed. Njih ćemo povezati uza se sa predavanjima, pozorišnim predstavama i drugom propagandom. Tako ćemo postepeno proći kroz sve pokrajine. Seljak koji posjeduje kuću, zemlju i stoku, radnik koji prima platu, ima hleba, za nas ništa ne vredi. Mi od njih moramo načiniti beskućnike proletere. Samo nesrećnici postaju komunisti. Zato mi moramo nesreću stvoriti, mase u očajanje baciti. Mi smo smrtni neprijatelj svakog blagostanja, reda i mira. Po tom modelu danas se prazne i srpska sela. Od 2002. do 2010. godine u Srbiji je ugašeno 150.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. 150.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava je svako peto porodično poljoprivredno gazdinstvo koje smo imali po popisu 2002. godine. To je praktično 500 sela po 300 seoskih domaćinstava, srpskih domaćina koji su imali porodično poljoprivredno gazdinstvo. Za koga se prazne srpska sela? Ko će doći u njih? Takvu eutanaziju srpskih domaćina nikada nijedan režim u prethodnom periodu nije ostvario. I takva eutanazija srpskih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava nije zabeležena ni u jednoj zemlji, uključujući i afričke zemlje koje su u međuvremenu imale epidemiju kuge i kolere. Šta se radi? U periodu od 2001. do 2011. godine, također između dva popisa stanovništva, mi smo izgubili preko 400.000 stanovnika. Delimično zbog razlike u stopi rađanja i stopi umiranja, a najvećim delom zbog emigracije, uglavnom naše dece, koja su završila škole, najkvalifikovanije i u reproduktivno najznačajnijem životnom dobu. Svake godine 30.000 mladih iz Srbije odlazi, jer ne vide perspektivu u Srbiji. Šta mi radimo da bi ih zadržali? Prvo što je urađeno, kad je došao jedan od 3 ministra u prvoj i drugoj vladi ove vladajuće koalicije 2012. do 2014. promenili su 3 ministra za 2 godine, onda možete misliti kako bi izgledala kuća srpskih domaćina kada bi u njoj za 2 godine promenili 3 domaćina i 3 domaćice. Prvi ministar Knežević je prvog radnog dana poslao SMS poruku i otpustio 1658 agronoma koji su radili kao asistenti savetodavaca. To se nije desilo ni u jednoj državi u svetu, da se na projektu koji je bio nacionalno značajan za srpske domaćinstva otpusti toliki broj agronoma. Mi smo ostali sa 260 savetodavaca u poljoprivredi Srbije na 628.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Ako uporedimo našu poljoprivrednu savjetovnu službu sa poljoprivrednom savjetovnom službom u Hrvatskoj i u Sloveniji, da ne upoređujemo sa Holandijom ili nekim drugim državama, mi bismo morali podhitno da povećamo broj savetodavaca za 4 do 6 puta da bi bili na nivou Hrvatske, a za 8 do 12 puta da bi bili na nivou Slovenije. Šta je drugo urađeno?
Smanjene su subvencije sa 100 hektara na 20 hektara, pri čemu su eliminisane subvencije za zakupljeno državno poljoprivredno zemljište. Dalje, šta je urađeno u ovoj godini? U ovoj godini smanjene su subvencije i za tih 20 hektara sa 12.000 dinara na 4.000 dinara. Koliko je puta smanjenje subvencija izvršeno poljoprivrednicima sa 100 hektara na 20 hektara i sa 12.000 na 4.000 dinara? To najbolje pokazuje ovogodišnji agrarni budžet, takozvani. Budžet Republike Srbije iznosi 1120 milijardi. Od tih 1120 milijardi 5%, koliko je minimalno po zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, trebalo bi da bude poljoprivrednicima na raspolaganju 56 milijardi. Umesto tih zakonom propisanih minimalnih 56 milijardi, u ovogodišnjem budžetu na razdelu 23 izdvojeno je 40,5 milijardi, što znači da su u startu zakinuto 15,5 milijardi. Dakle, govorimo o ukupnom budžetu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a ne o agrarnom budžetu. Kad tome dodate još 5,2 milijarde koliko je izdvojeno za subvencije uprave za zaštitu životne sredine, koja je visoko zahtevna jer imamo vrlo niske standarde zaštite životne sredine, a u vreme donošenja prvog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Uprava za zaštitu životne sredine nije bila u sastavu tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, to znači da je zakinuto 20,7 milijardi dinara. I još oko 700 miliona dinara, po mojoj proceni, zakinuto je, odnosno preneto iz 2015. u 2016. jer vrlo mali broj zaposlenih u Upravi za agrarna plaćanja nije fizički stigao da obračuna sve zahteve za subvencije poljoprivrednicima u 2015. i da isplati. To je 21,4 milijarde. Kad podelite tih 21,4 milijarde za koliko su zakinuti srpski domaćini u odnosu na 56 milijardi, dobija se da je agrarni budžet oštećen za 38,2%. Da li ste ikada čuli, bilo od predsjednika vlade u ostavci ili potpredsjednika vlade ili ministra finansija ili ministra poljoprivrede, da su barem rekli hvala srpskim domaćinima što doprinose stabilizaciji finansijskog sistema u Srbiji? Zahvaljuju se radnicima kojima su oduzeli, zaposlenim državnim činovnicima koji su mu oduzeli 10%, penzionerima preko 20, odnosno 25.000 dinara kojima su oduzeli 20 ili 25%. A nema ni jedne reči u kojima spominju poljoprivrednike kojima su oduzeli 38,2%. I šta su još uradili? Na taj način su doveli srpske domaćine na nivo da imamo najmanje subvencije u Evropi po hektaru i jedina smo država u Evropi koja nema regresirano dizel gorivo. Vi barem ovde znate, nabavljajući dizel gorivo iz Republike Srpske, da ga nabavljate praktično za 1/4 ili 1/3 manjih cena. Mi ne imamo jedno od najskupljih dizel goriva u okruženju. Samo Albanija ima za par eurocenti po litru skuplje dizel gorivo nego Srbija. Svi drugi imaju niže cene dizel goriva. Kukali smo na Miloševićev režim. A onda smo imali zelene bonove sa kojima smo preuzimali bez ikakvog plaćanja dizel gorivo, odnosno propisanu količinu u zavisnosti od broja hektara koji smo trebali da obradimo sa tim količinama. Šta danas dobijamo? Danas imamo najmanje subvencije po hektaru. Imamo manje subvencije nego Bosna i Hercegovina, manje nego Makedonija i manje nego Albanija. Pa kako onda misle da budemo konkurentni u odnosu na evropske farmere koji imaju višestruko veće subvencije u odnosu na Srbiju? Imali su, a sada imaju 10-struko ili 15-struko veće subvencije nego srpski farmeri. I najzad, šta možemo da uradimo? I šta treba da uradimo? Na vama je da odlučite. Ako se ujedinimo, ako bi poljoprivrednici glasali samo za svoje predstavnike u srpskom parlamentu, imali bi 27 poslaničkih mesta s razmerno učešću poljoprivrednika u ukupnom biračkom telu. To pravo vam niko ne može oduzeti. To pravo vi ne koristite.
a zašto ne koristite, morate da razmislite. A među vama i ja, jer i ja sam vlasnik registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u selu Preljina kod Čačka, koji sam nasledio od roditelja i prošle godine povećao kupovinom zemljišta da bi na jesen podigao novi voćni zasad. A zamislite sada, ako bi se svi žitelji sela u Srbiji udružili i glasali samo za poslanike koji žive i rade na selu, onda bi imali skoro 110 poslanika u srpskom parlamentu, jer 43% stanovništva živi na srpskim selima. Onda ne bi moglo da se desi da idući od severa ka jugu u 5 gradova, Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, više godišnje izdvajaju za kupovinu kanti za smeće koje treba obnoviti, popravku trotoara i drvoreda, nego što se izdvaja ukupno sredstava za infrastrukturu u 4539 sela u centralnoj Srbiji i Vojvodini. To su razlozi zbog kojih imamo danas pusta sela. A mi ne govorimo danas samo o pustim selima, ne govorimo čak više ni o pustim opštinama, mi govorimo o čitavim pustim regionima. Ne samo u južnoj i istočnoj Srbiji, nego i u zapadnoj Srbiji, i u srcu Šumadije, i po obodu opština u pokrajini Vojvodini, posebno u banatskom delu, prema Rumuniji i Bugarskoj. Zato smo i mi odgovorni. Uobičajeno da se kaže da za stanje u jednoj državi nikada nisu krivi radnici i seljaci. Kriva je inteligencija i političari. A mi danas imamo kvazi intelektualce na mestu pokvarenih političara. A to što su oni tamo, to smo i mi krivi, jer za njih glasamo. Od vas zavisi za koga ćete glasati, ali urazumite se i shvatite da bez vaše odluke i bez vašeg napora u idućim izborima ne može se osvojiti 110 poslaničkih mesta. Zamislite da žitelji sela osvoje 110 poslaničkih mesta u parlamentu, a ne da kao što je sada slučaj, preko 70 lokalnih samouprava nema predstavnika u parlamentu od 250 mesta, a u Srbiji ima ukupno 169 lokalnih samouprava. Ko predstavlja te opštinske ili lokalne samouprave koje su uglavnom ruralna područja s obzirom na kriterijume vezane za broj stanovnika po hektaru? Ajdemo prvo da uradimo ono što je do nas. Udružite se na nacionalnom nivou i ajde da formiramo jednu nacionalnu zadrugu, da jednostavno primenimo model barem švajcarskog Migrosa, čija nacionalna zadruga ima 1.920.000 članova. Oni imaju skupštinu, te nacionalne zadruge, 111 članova i upravni odbor 11 članova. Imaju 80 preduzeća u zadružnoj svojini u kojima radi 85.000 radnika. Imaju preko 700 hipermarketa širom Švajcarske. Kažete, ne možemo mi Srbi da se složimo. Pa izvinite, nisu ni tamo jednorodna nacija. I tamo žive 3 nacionalnosti koje imaju veće antagonizme nego što su antagonizmi između nas. Žive Italijani, Francuzi i Nemci u 3 kantona, ali njih je ujedinio ekonomski interes. Ajde da nas ujedini ekonomski interes i da uradimo što mi možemo sami da uradimo. I drugo, mi se moramo izboriti u Skupštini Srbije da se socijalni položaj poljoprivrednika koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i plaćaju penzijsko i zdravstveno osiguranje izjednači sa zaposlenima van poljoprivrede. Posebno žena u pogledu prava na porodiljsko odsustvo i prava na dečiji dodatak. Po kojoj to logici srpsko dete koje se rodi i živi u selu na gazdinstvu svojih roditelja nema pravo na dečiji dodatak, nema pravo na mnoge druge uslove i pogodnosti koje imaju gradska deca? Pročitat ću vam još 2 citata. Za stanje u državi, ako se selu ne ulije savremena energija i odgovarajuća znanja i umeća, ako se ne uvidi da je problem sela životni problem nacije
Srbija će postati zemlja i društvo degradiranih, neurotizovanih i nespokojnih ljudi. To je citat pokojnog akademika Dobrice Ćosića. Na kraju želim da vas pozdravim pesmom poljoprivrednika iz sela Petrovčića, Radivoja Prokovljevića Proke. Vama nadam se da će goditi ovi stihovi. Na livadi sred cvetnih ružica volili se Sremac i Sremica. Volili se sve do bele zore, od ljubavi sva trava izgore. Što god radili, Bog vam pomogo, a deca vam se rađala. Amin.